Hello guys, ka channel hi tu ta chibai ve kule tu na hian Abinel Studio a pedicure ka titir do na amun ka thleng chia a dor te ka don tilanga nga chuan kan ti dan te a procedure te in lo end on ya o chuan enge ka ti du chan te po kan ki na kala soi chho se langa te hin dor ani ya an dor om na hi kan tilang phot ang yo heta babutla nga ani heta ron pen miniso thlen ma ron pen keu kha ni mai open na ti ya number koi mo top number mi zo chon number ti se hi chato push pull ti vel hi confuse all do to ka bo thlen ta so ama mi se bi lo chunge mai hello chamo chai. ama hi ngai sang tu ga chan chu foxtail soi lang lo thei lo wa mi kha lo du sak ma man se lo ma chu wang chuan foxtail buy two get two free kan ti mol lai po khan pasari lo cha de ta kha chu chuan thailand chang he mi sok si ka hon sak wang Thank you. Kaman lo Christmas. Christmas theme nge kha voi ni ya hian pedicure te kan ti dona foot massage ka chak tu ka chu ati tel thenga la te chu ka pan chan de bel pakhat ni boka awan chai thil dang Kandora hianin tuna hianin beauty section kan ti thara eyelash extension lifting chanin eyebrow tinting te chan kum thar lama chang hianin thil dang ti be kan tuma chan hydrofacial kan ti thar boka hydrofacial hi tun December chunga tan hian sang khating kan discount ne kan ni ti nge ngai ni chu Christmas ma glow man kha ngai Christmas ma glow man la glow man ve la glow man vek chu wang chon hydrofacial ti nge tu chuan tun kar kha in hong rain ka sia hong ria tun kar bi ka hianin 10 to 9 ani anga chan kar le achang hianin December 22nd thing kanin hong do na khamia khan 11 to 11 angin kan kalang zanlam pangal na thok te ta chunlam na thok zanlam ti chunlam man lo tan khan awan chaem ti ro puile me ani le mo appointment siam san te kha ngai appointment siam ngai lowa I hemi ingron toenails sa chang ya ngai aba ka hi chan work inspect okay an work hi IG ka mun sa china mu nom chin box se chang chong karap lek ka chen ka ni chu ma se an ne ani chu a mu nom thei lu tu ka IG khan Abinel Studio ti kha lo follow vek ro so an kan chan thei okay let's start room a hian pedicure kan ti don ni nuam don hle me kan chu hadam wang anga kan pedicure ti na tur ni a he a chu lang ang te ron te ege da po hi ka hre che lo ge chu ma se changkai tur veka ka nga ya ka ke ta na chatur veka ni chuanin he hi khol hi onanga pedicure kan chan to don ani uluk de lo en ro an nuam don he pedicure manicure ti te he mi pa hian an ti vak ngai lo a mizo mi pa phe chuan ti vak ka ding lo a ati ma sapol te po ka ni mai the ma se thil changkai le poi model wania ketin fai te kutin fai te hi changkan na pakhat le ma so na pakhat ne chu wang chuan Christmas ma hian lo ti tir ve chu ro ti han sui ve du bo ka ni ki da kan sui bel se lang people lum vat mai nuam de tu hian a step khatna a first step chu kan chan ta dera khol chunga hian ka ke ka da minute nga chung khol chunga hian tu ya oma minute nga chung ka ke ka chia dona khol hi a vibrator ti hian kan da sathlia lo da kha nuam mai ni a hadam top tuilu mani boxi classic life pe chon nuam takani pedicure mi ni sa kan nuam ni somre ka ma chon ni Medicare ni tiba. tiba Medicare di mana Medicare detail tir ha ka dul to ka mase ka hun nein ada ilawa ti meng he misan hianin program dang ka lo nei wangin
ka tlai don sia ka ti man talawa ka wi khop mea ti le thoi po ka tu mani o ti hian ka ke kha mi nga in chia zo ta boka tle min I vun te po lo nem to a chu wang chonin ka dead skin cells an ti vun thi ang kha anot tla don ani a man ruwa nge mai hian mo no lung sa thlian ni lawin ano na bi thlapin anot tla don ani lawen ru o a mu nom dia ho a tla deuh nual ani Tawel ki uluk dewin lawen ula atlan him to viaw ani o karon zoom ang o lawen ru o chiang dewin hey alang chiang asin tikhan atlan wal to tikha hriata mo dead skin cells khala om ve nual to ni ano thei chin an not zo tikhan chuanin hei ketin le ketin a po hian tin vela po hian chemicals kan ti khatiang tin bol vela khanin dead skin cells po kha om ve tho chu a kher fai enge ati fai le don ani enge a man ro tu na ano nang kha chuan no ve thei to si lo mo ke chung lam pangte ketin lai te chu a man ro sana mang le ni ka kitin te po hi tan tir tuma kal ka ni vain enge ka tan du lawa ina chu wang chuan sei do le ka ma chen na kina la tan do na rwal de nal de win moi takin akatani mo chuanin ka ke po an chua file tu kana kina kan in zelang chu ve ha tuna kan ti ka ron ti lan de kher chen chu chen khati enge hei kan video te lo en china ma se hei min atakai hanin mo in bezatlatte han soi zatlatte nom china hei ka ron soi do chen chu min mo zatlatte thalak pui min du si ma se min bengam no tiang si te po kha nom china nuam ron shin le chin thawa khang kha enge aza thak lo eng ma zana tu rom lo kan video ti chain ti mo chalawin ti mo engkim kha ge chu ka dong song thei veka ka ma mo veka don kha ti jok te ang a chalam ani mo chelam po a chelam le te po hi dongila ti ma yang in siam chana tur ni kha chuanin ka du veka khatiang kha enge min shil she lo ula ataka kanin mu phei chon min shil nge ngula in hak ataka kanin mu phei chon min shil nge ula in lok pui na te in lok pui vak lo na te chain ti te le chain ti vak lo na te du khop lo na lai te po kha min han shil zel ula tiang khanin ma son na kha om zel thei do na tin in shia chak ang te in mu chak ang te in shia duang chi te po kha ron soi zel ula thei top ka lo chuanga mo chan lak na tur kha om ve zel la mihring a chun chu wang chuanin enge min mu ni khwa chuan min be bor bor ro so min shil bor bor ro ti kha kan request chu ni o ka viewers te ka subscriber te ti chuanin hei ka getin tan mega atan roal moi nal khop me na kina alaziat mam dona alaziat mam don ka ti me a ther lai te khamo ala shoot mam don ani chuanin kan lo en chun zom le tawng tuna hian ka ketin anot
mam le don na anot le don te potila adik thawang chu hei hi mo I nail buffering an tin ka hria chuanin hei hi I ketin ti tlet na tin ti tlet na shim ani kut lama pon hmang thin tho tiang hi chu tiang vel chu ni a awan nal don em chavier don ani Okay, veilam pang kan zo ti khanin dinglam panga kan ti vele dona ati dan ngai che veilam panga ti dan ngai che abula chang khana chan chale dona ni hetlam pang chu kan ti velo wang khan mo lo en je lang dinglam panga po de skin cells khat la vele no la chok vele no la de video in mo a hian na chok tam dei nia Avantify luk tak em ketin kar zong nen I aba akar balom te timayang khatiang zong te dead skin cells te tin thel a tin vun thel tiang la zong te po khatify vek mai ni chakhop mai avan man hla takem ka ke veilam pang po ka chia rei ta boka tinatify ma sak zo khania ti fai ma sak zo khania ron no chan to chho khop me ron glo chho che to ni glo kha puimo Odi khan a first step pang chu zota ati fai te ati tlet te ti me ang te kha zota ka ke ka chelia wang anga chu mi zo chuan food scrub aron ti vele thung don ni food scrub in ka ke ron noi le thung don ni Oi, food scrub chu nia food scrub in ka ke enge a massage pa boka scrub pa bok tina ni chu ti chuanin I hemi hi kan ti fai lenga chuan step da kan ka le don ni ma se dingle ve kan ti zo anuam chho tul me step hi mo first step ai kan hemi step po hi nuam ka ti le to zo ga chan chu aron massage de chan to boka massage ka main ka main goal ti me ka main aim ania ka kal chak chan bel ka ti du bel ani wang khanin nuam ka ti me ti chuanin scrub po hi a harsh lawa I unscrub and food scrub mani amail lu tukatin I enge a scrub zong po hianin enge a texture hi timayang anuam top hei mu shei shui so shei shui taksa de sheo mangchi khan noi sheo mangchi khan ni lawa chu cha ka tin le nuam ka tin mani atin kevelan me chho chan hi chu mon nuam lu tuka so ge na amlo ni top me ni na kina ai nuam alom dona kan sei chho zelang tuna massage dan hi chu nakina a massage dan tak in ala massage lawa ti me ma se anwam khati to lu tu ka lo feel tran to vel ani ma se ala tin sa lawa ala met na tok lawa ti me ang tin massage ala ti tak lawa scrub ani wang khanin ala nuai enge a scrub ani na khan ala nuai chu wang chuanin massage tak ala thleng lawa ma se anwam to vi oni ti chuan dinglam pangan nuai chhun zom vele avanwa me ni top me ni nuam lu tuka a hadam thlak boxia a relaxing lu tuka ti fo chi ni ka ti a tiang hi mo I ain chiram lo ani a hadam thlak lu tuk
o tuna massage danang takhi anwam katia I ke noi kham tan phei chuan mo ke noi kham na sa phei chuan te meng anwam tu ka ke noi kham na I nuam takani I adam song mai ni top mai na hian full scrub kha sho file boka mo I sil file zel angai scrub tu chu wang chuan in tian sponge nem takin a shua a fai thadu khop mai tin ke po fai thadu na roe I vun ati fai thani mo scrub te hian in anti fai thakop mai tuna hian food mask ka ke a hnoya ka ke a hnoi zo hian minute nga vel kan kha ka chu mi zo chuan ti fai le don ani food mask hi a ke vun ti fai nan khan a changkaya I maya po mask te kan mang thina tro ke mask tiang rang te khatiang khan ni maya I a changkai dang kha chui nang veka vun ti fai na vun en kol na vun hrise vun hrisel nei dona changkai khan ni zel ani Oti khan bit nga chu zawa ati fai na kan chan le don ani tui chunga bok chuan kan raplut le khol chunga tui chunga khol chunga tuya chuan kan raplut le bok ta kan ka ke kan raplut le ta a chuanin kan ka ke chu sponge pokin a ron ti fai le ron chu fai le a chuanin hemi zo hian ka nga hlel em mai kha kan ti to don ani o tuna han ka nga hlel mai le ka pan chan kan ti to do na I Ebinel studio ni tunu pi geneti u geneti te ti la chianu geneti I kawa bia food massage ti them ka ti pedicure tel ve karon ti wang khan avan lok don ve ka ti ka ri lu te tein ka ti tir ngal maka o karon kal nga lang na tu klaya ka ti ka di ka biak ni klaya chuanin atu ka chuan ka vakal ta ain chi rom lo khop me tuna hin food massage min ti sak chia to dona massage cream mangin massage cream amang to along ai chon massage cream mante in massage amo massage oil mangte in massage anwam du tu ka chan chu along chuan vun taksa ani massage anwam lo du ni a shom du ni tuna hian ka ke a kham lai tak taka a point tak taka khana ron shefu maya ka ti mai enge a point taka khana ron massage fu china chu anwam ka ti ni enge asap chong takin a satisfying topa tin a relaxing boka a hadam thak kadam song mai ni ka zin vai va na vela ka ke hi kham lut tuka Thailand apo foot massage te ka ti tir thawa ma se kan vei kwal na sat ema wangin adam zo lawa adam zo are zo lawa ti mai ang a chan chu kan ron ho don ni thlain kan la vei kwala zana airport ate kan ron thlaiwar ho box inen kan flight en han delay ya khatianga khanin mutna om chabok si lo chang le kan mu zoya thuthleng omoma te chuan kan ning deuh na kan veya kan dinga tiang khanin enge vei kwal na kha atamani chu mo kan vei kwal na sa ni chu wang chuanin ke kha kham du me voinia ka massage ka foot massage ti tir te meng pedicure ka ti tir pa min massage sak hianin min ti dam song mai ni anwam ka til to ka hadam thlak box ya
ka ti lai phe chuanin ke phe chu kamu thluvel deuh dawr dawr na kina kala ron ti lang dawn nia kamu thlulai te pawh nuam tak ani i ka ke hi adam song mai a chu ka du na bel ka panchan kha nia ka in chhir lo ani ke kham nei tan te ka tiang chi ni kha chuanin pan ve nge ro tin i ve kwal na san ha thok na sa ke kham na ke kham ur rol ur ema ka tiang i ka ke kham na e mai tianga ka tianga nei chi ni chuan i pan ve nge ro in chhir lawang wam lu tukhi tia hadam taka chuta mutluk mai lo chu ti tur kha wang lu tuk anwam lu tuka mo ka dam song ka ti ka hadam ve ke ma po mo nuam takani in chirom lo lu tuka mu mangte ka nei chepin ka sian wam lu tuka mo til pahat kan soitel du chu Thailand kan kala thai hu chu massage an thiama massage an sang ten tia chu an thiama aw adika anwam an massage te mase mizo nu po hian in an lo thiam khop mai ain chirom lo pan ve nge chin ni mutluk chungin massage chu alo zo deuh ti ti der mai a nuam khop mai a kamutlu wange mani rei lo reu ten ka sia mase nuam ani mase rei takani lo rei lo poni chuang lo mase ka ke adam ti mayang i ka ke kham sil eru te kha azia om pha ani anwam viaw ni tin ka ke po he alang na viawa fai tha viawa I ke sil khitan te I ke sil chang khi kher lo chang tan te po khan ti chi lu tu ka pedicure hi chuwang chuanin lo ti tir ve chu lo Christmas main in ke po khala glow man pedicure ka ti zo chia anuam lu tu ka tin ka zin ho tangin ka ke akham lu tu ka chu relaxing to panakina ka video te pokhain lo na ngain che thawanga chu enge pedicure ngor pa ka khan thil dang kha omani timayang I achan na kha omani chu achang kai na te pui mo na te ka he ani tu nge mi se bi hian soise ka duwa ka request to patin ani lo accept pa ka lom khop mai to na aduang te soina hun in pelok ang pedicure bi khan sei ma support ila pedicure hi ti na cha shele kan tamati in lama te poti thei vek thawa I shampoo ne te pona ti thei ha mi dead cell te kan la chak to na thasi ka ron nya ke sir khirau lu tuk te po tuilum maningam to ka sa kan chia anga shampoo ten a chia thei vek ka kan chia nem tanga chumi nuwa a sir kha kan faila kan la chwa ka chanin dora hi chanin massage hi kan ti telta hemi massage bi ka hanin apoi mo chu rai puar te now pai lai te kan an oma khatyang kha atifu lo hi an vele che china ni me na lai tur te me dik lo pal te kha thil the ne ma nia pedicure dilai kan ena ti top
ค่ะอาฟูแล้วนี่จะเมล่านั่นไล่ตัวเด็กเขาเอามันนี่น่าชัดไปเด็ก 所以到这个老婆在落这一水当中各 fear，但因为他那汉会看个弟弟你 full body massage 个弟弟，刚我录读考很棒，这些，刚我录读考跟弟弟，个嘿 massage body oil massage 个弟弟 top 的，个耳朵张个轮没真，所以安提安 vết 头大呢，所以安提长楼大那不会提到你啊，一轮水大个，所以個耳朵輪咪黐下，嘿飛當天講，嗰度錄讀到，嗰件位呢錄讀到開聲，咁樣嚟頭嘛先冇點個清嚟嘅，呢落啲阿呢裝落得，啊乜嗰啲錄到嗰啲看我唔睇，อันนี้โม่嗰啲，佢就看哦，point เด็กเขาแต่นี่เขาเองกุด zoom point เองแต่งน่า appress จูงเงี้ยติเด็กเขาแต่งเขาเอาช่างฟิกจูงกันจัน pedicure ติเทนะจงอ่ะติเด็กเช่นอาจารย์หิมเหล่าเวนี่จันที่ประคัดก็สวยเลยเด็กกิตินลูดกันเคยนะซาเกนี่จะกิตินลูดที่กิตินลูดบีกาเฮียนินอันติสวล pedicure อันติเตียร์น่าจังเตเลยmeals ที่เวชินอินาอันเหล่าติสักจังเตะอันติสวลโมรุนปานดิกเหล่าอังกันเคยนะซานี่จะเขาแต่งค่ะเฮ้ยอาฟูเราก็จะมันรอไฟโตเราเงี้ยอันที่ด้านดิกโตเราเงี้ยจะก็เชื่อแล้วว่าเช่นนี้จะอันเราเจ็บบุ้งเดียวชีนะอันเราเจ็บบุ้งเดียวชีนะอันเรา overdo เดียวoverdo บางกับคารินอารูต้องมีค่ะอันละชัวร์แล้วว่าตีด้านที่ออกมาที่ตัวนักพวกคลาสก็เป็นเราชิมบอกตานี่อาจารย์จะตีสวายเปิดกับเราว่าเกี่ยมาปุ่นจะว่าจะกับฟิล์มคูเนี่ยมันรอกันตีไฟชากันมันส่งโอเคมาฟิกินก็เคยให้ตาจานินจานเกตินลุดบีก็จะ appointment เสียมังไงอะ Monday to Friday กันเคยอะ เกตินลุดที่กันตั้มตอนนี้เราเป็นเวลา YouTube ว่าจะเปิด channel ละพี่กันเองมาสิวิดีโอกันด่ามันบังเราดิตักตอนนี้เราคลายกันงะเพย์จอยวิดีโอกัน cover มันบังเราวันนี้ทุกวันตอนนี้เฮ้ยเกี่ยมาอ่ะหมูนมเดียวตัวเรากันจีนังที่เขากันทันดาวิอาตอนนี้อ่ะตัวเทลุตุกเห็นรถเดียวมาเสียอ่ะว่าอย่า cover วิกตัวตอนนี้กันหุ่นนี่น่าได้แล้ววันนี้กันไวเสียกันที่นี่ได้แล้วโอ้ยดิซูกันเนี่ยเกี่ยมาเดี๋ยวเราฟังให้ก็ติมีเราแล้วตัวกันจานินกัน channel มีก็จะ AB Nail Studio and Academy ที่ค่ะเนี่ย YouTube กันจานิน IG อ่ะพออันนี้เท่าอ่ะมีเรา follow อุล่ามีเรา subscribe เบอุล่าอินเราเองนะเกตินลูดบีกับค่ะนี่ไทเทเนียม thread กันได้อินเราหมู่จันถ้ามีไทเทเนียม thread ค่ะอินเรา medical ละมีนั่นมันอังจีเวกันมากันมันราชิมชิมาที่นี่รัสเซียจังกัดสาอันยาอาเจนเตะอิงคิมที่รัสเซียจังกัดสาอันยาหมู่จานินให้มีไทเทเนียมเทรดนะเอาเวิร์อันนั้นถั่วจูเกตินลูดอากุมลูดเซลตัวเตให้มีเกตินลูดลากสวาริงว่าแต่ขจูอดัมฮาลเทลวันนี้ไทเทเนียมเทรดกันว่าพวกเขาวิ่งขนาดอดัมฮาลเทลว่าแล้วกันนนเวฟว่าไงอะไม่รู้จูแล้วกันนนค่ะขัดนี้นัวเตียงไงเวชถ้าขัดนัวแล้วกันไงจูอันต่ำวักแล้วว่าขัดนี้นัวอันนี้แล้วเวชจูกันตินที่อาชันมวนมาบางอย่างนี้ขัดอย่างขันยาจวนนี้appointment ในรถเสียมังอาจินดาร์โซมากันคอยอาชันจูไล่ละมาจวนมีแต่ไวโตนี่ดิตักจวนมีแต่ไวโตดูนั่นเรากันโอ้หาเนี่ยที่ดังกันเราคอยตัวคลาสสิกันเราเปียจวนมาจวนจินดาร์โซมามีฟิอาเก๊กโอ้ไลน์กับคอยจีนั่นนี่โอ้เฮ้ทำคูร์เราเราออกมาค่ะเกมากับฟิล์มคูร์บางโซกันเนี่ยอันดูนั่นที่เทนิเซ่ที่อันที่ชินันเบสชินะอารมณ์จ้างชาไม่ได้หนูที่ชินันมาเซ่เกมาโซกละมาคันมาดังกันเราโทโตจ้างกุดเตะเที่ยมีเราคูร์เดียวตัวทาเราชุมเดียวตัวเรามิดเตะเราไวตัวข้าบางคันกับฟิล์มคูร์บางเนี่ยฟิล์มคูร์วิโซบางเจ้าที่จูฟิล์มคูร์บางเนี่ยข้าบางคันมีเราชิดยามชามเราจ้างนี่ Saturday ที่จูเกาชันลำปังอ่ะติเล่ KGPเตนุลาติกันนี่เบีย KGP ละมาที่โปรแกรมมาแล้วอมชีนะเองก็โมSunday School ละมาที่ training เตะคอมพุยที่เวลันเตะแล้วอมชีนะวางเฮียนินอิติโลโลโลอีละ Saturday ที่จูอบวยทางนั่นจะนะอมากันเตียเองก็โมอาฮิจานินฮันเชียที่ยามเจ้าฮิกันเดชีนะจานินเทลปะกันเดกันรองบอลตูเตะ missionary เตะบิกตักินมุนชนะจังเรากัลชินเตนยาอัตราคุย missionary จูเรากัลเฮียนจวน missionary เตะบิกฮิจูเราจินเช้าละ
min lo phone top ula in lo then hun anga khanin pathian zar kan tamani pho chang kan khoi sak thei chewa mun jana chang local bi ka khan missionary te bi ka khan rong bo tu te ka rong bo ve theina zone ka tia chuanin aman ka langai lo aman ka langai lo wa missionary te bi ka hi chana man ka langai lo shim chan mundang de chang mani pon asama chang nan kala jing dar lian ron tlan chwa ka dar ni le tle man ron thinga nang ka khoi sakan tlan le na la khatyang ngai te kha inomani chuanin khatyang problem bi ka chu lo soi ula kha ka chu insha thiam na a the nang ma pon ton pan chat deu che ni mo tu tian chu mi ron pan chat ve du kha alom ka tia pathian mal som na pan chat ta kan ni ma hi mo i pon ka pan chat na chan chu kha tiang sel kha nia an wa mu tu in chil lawang chuan ni pedicure big te kha enge mi patan big enge ke wi tan te enge ke wi chin tan te a chaim ti te kha ka shet cha ke mai kabun ui lo wa ti to me kabun ui lo me chuan kha tiang kha soi to ka ni nga vak don lo mo ka soi dong khan mo a cha he pedicure he chu a chat na hi atama han soi em tur ka shel he han soi chat tur te nga result lang ko ang chin si lo ma se regularity lu ka om lo he ketin lu chi tan phe chuanin ti kha fo chen chu a sir claim han ti zeu te ketin car cuticle han ti fai te kha ketin kha atify shima mu te po tinwa tin a sel do a sel han massage te po kamo kerol tuk te khatyang kha pedicure ti man lo ti thailo tan thil pakhat chale de chu ke han rol te ke sane te tang khanin baketa emo chotola emo tuilum ma ningam to ka sa in da ila cha chanila tui ama adai rak thengin che ila kha khan a chhog lu tuka kerol ta chan chi tlem han phuli lamo chi tlem han phul khat arol la tire a cha chanila chan kan cha adai rak thenga kan cha chuan azana chan tui le men mu thekere on threm tips kan siat pha le ta changkai do lu tu chang ku vel te poni se dry manicure hi kan ti tela ke mani bi ka hianin foam cleansing nen hen kan ti tela hemi hi in hemi mi pa po hian ti thei ve ka hemi tela cuticle ti han ti fai te tin han mo fai te mo mi pa chu atla puin kut na thok ten lo tam ta hun pui don te lo nya han ti fai ve de te po kha in du chuan ati thei vek khami dry manicure pedicure bi ka kha hemi tui ne na ti kher lo po ati tin car han ti fai chau po kha kan ti thei veka chan ke tin lut bi kha aman hi min ron zot fau china kan khoya nga ya dan zir hian zathuma changa sang ni zanga inkar kezung pui bi ka chuan zathuma changa sang kha zanga inkar ania kezung pui lo hitle min khoi tel ngai hi along ve zeu china kha wang khan zathuma changa sang ni zanga inkar ania har sa dan zir te po khoya nga ya dan zir ni mai titanium thread kan voi hi chana tla puin sang kha zanga tla pui ani chu lo sharang ro dam nan kha chu na to chuang me lo ne sang kha zanga ni chu kan mel shiat pakhat po hian aketin ta hi aboi pui khop me a chou nu pon atlale atanga tia ka soi hua e bi hi ma se apanim chu kala shelawa ka soi hu to nge ya ma se la kalim chu ka shelawa ma se khatiang na to rangai chuan sang kha zanga man vela inti dama chadewa om kha a fu zo kani analo kan ti nge chanin min zo le ja chu ka hit na hmang em ti ka hit na hi anna lut tu ka hit na lai takina chu ai chan chu wa chan ka hit na ai kan mang lova ke ni chan ka hit na ka ai chuan analo zo dai me ya analo zo khami alut kan zuglak chwa lai takha anna ve ya abak chu analo video hi kan khoi to tin an lo mu ni chang comment la man lo da ve karing be se yang chu be se yang an lo da nge ro lo da nge ti mak kan mo khoi to khan kan khoi ve na se to sang ni som pakwa tingin kan khoi to chu wan chan an tam ve to ron comment na mo la nom be se yang yes ka chu nge chuan enge thil dang chu nge sui du te alo mem em lo kan ti thei zong hi nails section nails chi shang nails shim hi chu kan ti thei ve ka extension gel polish ati fai chau ti te kan ti thei ve ka ketin lu thleng hian kan ti thei ve ka chuanin beauty section hi ka sei to kha kanin upgrade ve dewa kan dor te lo zau cha am request na sabuka ka he pathian ron chungin kan han ti ve don chana
microblading te kan han ti chawanga tuna ta kumina tan hi chuanin tinting kan ti theya eyebrow helai eyebrow color pack han ti fi akha kan ti theya eyelash extension kan ti theya chuanin hydrofacial kan ti theya hydrofacial big pe hi chu tuna discount kan kalpui me ka introductory price te poti la chang kan man jo man ni acha vet kan manga chuan kan ti sak to chin hi chuanin feedback ki kan la dong chave ang renga kan lo ma ke ni pon kan uluka acha ber thi re re hi acha ber ze li khadu a chuwa chan acha tura ngai photang Basian acha chuan kha song kha I kan shia bel tur te le shia ngai te ti mai la kan in zo bel thei te ni se so in kan video tin lo chang kai pui lo hlok pui ngai kan Basian Ebine Studio and Academy kha Instagram le YouTube pa lo like lo follow lo subscribe to chuan kan video tin lo like ngai bok don dia le in so vai in lo tu kan suin so vai bye bye photo Sean Kingston December ni somni pa ko hen ezolia airground lamwa lalon concert dona mark events bot sein local children kan som chuwa mi puite ti chuan in heta hian in ticket book theya QR code picture mi emo www.mizormusicfestival.com alu in ticket hi book mai to ni e kalome